Karibuni sana kwenye chaneli yangu, my people, watu yangu, karibu sana. Leo tunaenda kupiga mikeke ya mobichi. Leo njo tunaenda kupiga, njo yenye nataka nipigie familia yangu, mume wangu na watoto wangu. Na kuwaka nafurahia sana komenti zenu zenye mnakuwaka mnakomante, lakini hata kama sina muda kuwajibia moyo wote, lakini komenti zenu na kuwaka naziona ni nzuri na huwa nazifurahia, na kwa zingine naziangalilia kwa mbali, kwa juu hazipatani na kichwa yangu. So nikizani kwa wale wenye sijibi yake makomenti mtanielewa, kwa juu komenti siko za mingi, lakini nakuwaka najitahidi sana kujibia makomenti. Na kama kuku mwenye ananiandikia message, naona kama hii message ni ya muhimu sana, na kuwaka nazungumza naye na malizana naye. Lakini kama ni message yenye haiko très important, na kuwaka naiangalia tu na mimi nabakia kimya, kwa juu za mingi unakutaka zinanishinda hata kujibia. So leo kwa kupiga samaki yangu nilianza kuitia moka lemon kwanza, kwa juu ya kutoa ile maharufu mubaya. Juu ile harufu ya samaki haikuwake mzuri, lakini ukitia ka lemon before kanasaidiaka kutoa ile maarufu. Jo nikaanza kutoa manyoa manani hiyo mamiba, katoa mamiba kabisa, nikahakikisha kwenye samaki zote mamiba natoa. Nikaanza sasa kukamata kisu, nikaanza kutoa kwanza vile vya mtumbu. Mwanamke hakikisha unatengeneza samaki yako vizuri, toa hiyo maganda ya samaki, itoe mzuri, hakikisha unaitoa bien. Juu kuko kwenye unaweza enda, kuko makabila zenye unaweza enda olewa, kama uyajua kutengeneza samaki utafukuziwa juu haujui kutengeneza samaki. Wanakurudisha uende kwenu bakufundishe kwanza gisi ya kutengeneza samaki. So tengeneza samaki yako very smart, mzuri, zisafishe bien, toa vya mtumbu mzuri, hakikisha vya mtumbu vyote unavitoa, ile mamafi ile mabutumbu yote ya msamaki unatoa. Sasa gisi unaona gisi niko nafanya ya kama ngali munyuka munyumba, na uko wale wenye wanaenda karendera na yo kurendera kurendera naenda, haukupewa mashauri yoyote ile. Unaona, unaingia munyumba huko mwanafunzi, lakini unaingia munyumba lakini haukufundishiwa ile mashauri ya munyumba. Njo pale unakia kuta mtoto akifika kule anaanza pata matatizo kwa sababu ya hiyo shida yenye alienda jidumbukizamo. Njo maana nakutaka wazazi wanakuwaka siri na watoto yabo, wanawachunga sana, wanawashauria usirendere, haiko mzuri. Mwanamke unapasha kwenda munyumba ushapewa mashauri, na unayua munyumba unaenda fanya nini. Unyumba sio mchezo, unyumba ni kupambana, unyumba ni uvumilivu. Ukiona vya mzuri unavumilia, ukiona vya mubaya unavumilia, kwa sababu mwa ile unyumba hautapata raha siku zote. Kwa juu tunajua mtu kama ngali fie anawaziaka nikiolewa labda maisha yangu yatakuwa mzuri, yatabadilika. Ndiyo, kuko wenye wanaendaka munyumba maisha na badiriki na kwa ya mzuri kusidia gisi balikuwa kwao, lakini haimanishi kama hautakutananaka na matatizo tutaikutananaka nayo wakati ngali mudunia ambayo inaharibika. Njoo hivyo.
Na usiwazie kwamba kwenda kuolewa, kukimbilia kuolewa kwamba ndio solution. Hapana, haiko ndio solution. Kwenda unakimbia unaenda kuolewa kabla hujajipanga sawa sawa, kichwa chako hakijakuwa mzuri, haujajitayarisha, hauyasoma hauyasoma. Hata kama siseme usome masomo ya mingi, ya kusema sime masomo ya mingi hapo kwa masomo tu natamanisha, hapo kuhusu masomo natamanisha tu. Fie kama ungali na muda, ulipataka ile neema ya kusema wazazi yako wakakubeba kwa masomo, au mwai manchi yenye tukwamo, masomo ni bure. Hata kama utakuya fika kule ku universite, batakupatia zile franka za mkopo na unasoma masomo. Natamanisha kama wakati ungali na ile muda yote, uko na ile opportunity yako yote, tayarisha maisha yako ungali fie, ungali kwenu. Juu hii dunia tukwamo haiko sawa vile ile dunia ya mama yetu wa zamani. Monde iko naendi na evoluwe, na iko na gisi iko na evoluwe, njo gisi iko na zala vitu vya mpya. Unasikia? Mtoto wa kike jitayarishe mzuri. Uende kunyumba yako ushakuwa someone. Uko napita munjia na heshima inaonekana, unasimama unajisikia kama unajiamini. Ndio nataka kumaanisha vile. Unasikia? Batoto yako bakitoka kwa masomo, unayua se baba hata hangaika seme nilioa mwanamke mwenye iko iletre, mwenye hataweza hata kufundisha batoto kuwasaidia kutumika ile madevoir ya masomo, hataweza kuwaexplique ile makuru zote, unaona. Lakini kama ulisomaka ile vyote, utakuwa responsabilite wa vile vyote, na mume wako hataweza kusumbuka sana. Unaona? Njo ile natamanisha. Njo vile bandugu yangu, watoto yetu, tuendelee tunapiga samaki yetu. Nikaanza sasa kuzikalanga pale, nilikuwa nishamaliza kuzikalanga. Naanza kalanga sasa msose wa ile samaki yetu. Tutoke kwanza msije, tuingie kwanza msije ya kupiga. Wayo sije ya watoto wa kike. Unaanza kutia maviringanya mwa ile, nikaanza tia maviringanya mwa ile sose yangu. Nikaanza tia maviringanya mwa ile sose yangu. Nikatia na vingine viungo vile. Katia hapo na kachonga kwa tia hiyo viringanya. Nikafunika, nikaingilia sasa zile samaki zangu kuzibalizia juu nilikuwa nishatoa zingine. Nazo zikaivya, nikaanza kuzitoa zile masamaki, nikaanza kuzitoa. Unaona gisi ziliivya mzuri, hazikulungula, ziko very nice kabisa, zilikalangika bien. Sasa gisi mnaziona hapo. Njo pale nikarudisha amo na zingine, nikaanza kuzikalanga. Sasa nilimaliza kukalanga pale, gisi samaki zangu ziko zinaivya. Sasa nilivambiaka kazi zinafanyiwaka tu limoya, na saa utakia ikalo na ikala tu mara moya. Sishinde uko najisumbua kwenye utamalizia kupiga ndio utasikula masahani, hapana. Nikaanza kamata sasa, nikaanza kusafisha pale kwenye nilitengenezea zile samaki zangu vile vimaganda vyote. Vinye nilitumikisha nikaanza kuvitoa. Sasa gisi mnaona batu yangu, si vile twende nalo pole mpaka tumalizie video yetu. Vraiment nina kwaka na wafelicite sana, naonaka watu venye banakuwaka wanaangalia video zangu mzuri na mpaka wanazifikisha mwisho na wana like na comment pia. Mungu aendelee kuwabariki sana kwa kuendelea kunisapoti. Hiyo ni sapoti moya ya mkubwa, na unakuta kwa mfano haunijui hata, lakini unajikaza, una subscribe, una like na unatoa comment.
Ndio vile ile maviringanya yangu ikaivya, nikaitia mwile samaki. Mie mara mingi mboga zangu nazichangaka kwa juu ningali na watoto badogo. Kama napenda mboga yenye nitakula mie peke na ikalangaka na itia pembeni, lakini kama ni ya watoto nafanyaka milimwa yangu yote nitie kasose juu watoto yangu wakule ugali na wakufurahie na ile sose. Mnayoa mwe wote watoto wanapenda kasose. Ya njo vile nikamata samaki zimoya nikazichanga na hiyo sosi ya watoto na zingine samaki nikazitia pembeni. Nikafika nakamata na kalemoni nikadumbukiza mwafu nikafunika. Njo nikaendelelesha na sukula ile masani yangu yenye ilikuwa shabakia. Nikaanza kuisukula sakisi mnaona. Ya njo vile watu yangu. Njo gisi nilipiga hizo mboga zangu hapo. Sasa nilibambia bafie wetu, musikuwe mnakimbilia kwenda kurendera. Haiko mzuri. Juu wakati unafanya mariage, mbo siseme kama kila mtu ndio anataka ile neema ya kufanya mariage, lakini jikaze kabisa watoto wetu mjikaze. Mufanye mariage, hata kama utafanya mariage unaenda andikisha basi muleta. Bazazi wanajua kama ukitoka mu nyumba yenu, bazazi wanajua kama ulibaraga unataka enda. Hapana kuenda bila kuraga. Okay, tunasikilizana hapo kwa sababu bazazi watakupa mashauri gisi ya kujiendesha kule, watajua gisi ya kukusaidia ili usiweze kupata matatizo. Ndio maana uko nakuta mtakienda kule au kupewa ile mashauri uwe huyo. Kikorogana tu na bwana kadogo uwe huyo shafunga vyombo unarudia kwenu. Kwa juu ya nini? Au kupewa ile mashauri ya wazazi yako, ya washangazi yako, ya mama yako mdogo hawakukupatia vile vyote wakuvipataka. Ya barafiki yako, barafiki ya mama yako wote vile vyote hawakuvipataka. Unaona kadogo tu siri ushapeleka nje ya nyumba yako, ushaenda ongea maneno ya mwako yote, ushaterekeza chini, unasikia haiko mzuri. Jo pale sasa nilimaliza sasa kupiga ile masamaki yangu, nikaanza kupiga na makaroni ya watoto yangu. Hiyo ilikuwa ni chakula ya magharibi yenyewe nilikuwa napiga na maharage juu wakakie kula magharibi. Si unaona gisi kazi zangu zote niko nazifanyia limoya kwa juu. Gisi niko nakula chakula ya mchana na njoo gisi ni chakula ya magharibi iko na hivya. Na unakuta kila kitu chote kiko simple, kila kitu kinakuwa easy. Yaani nakuya ikala mara moja na mimi napata muda wa kupumzika, muda wa kucheza na watoto wangu, muda wa kuongea na mume wangu na kucheza na watoto yangu. Sisi wote muda napatikana, muda ya kuwasafisha, kuwatengeneza, kufanya ingine mazingira ya nyumba pia hivyo. Ndio vile watu yangu hivyo ndio gisi movie yetu iliisha. Hapo nikaanza kunywa kwanza mai. Kwa juu mai nayo inasaidiaka mwili. Mai inasaidia mwili. Sirtu hii kipindi ya jua unapasha kunywa mai sana sana sana, kwa juu mai inaondoaka magonjwa ya mingi mwili. Mai inaondoaka stress. Fie wangu akaanza kuangalia gisi niko napiga, kasema mama, hii mboga iko natoa harufu ya mzuri sana. Harufu limutoa kule kwenye alikuwa naikala, yo yakakuya. Nikamuuliza utakula
unapenda kula ugali au unapenda kule maspaghetti? Akasema mama, napenda nikule vyote lakini ndakula vyenye vishakuwa tayari. Akarudia tena, alikuwa ananisaidia mwenzake hapo. Ndio hivyo tukaanza ongea kupiga story naye. Hapo tukaanza piga story na njoo kisi nilikuwa niko na songa kabugali kangu kakukula. Ndio kisi nilikuwa nasonga ugali kakukula. Nikaenda angalia ile samaki yangu sose yenye nilipiga. Samaki yenye